ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ҷамбасти ду озмун дар шаҳри Душанбе ғолибон муайян ва қадрдонӣ шуданд. 18 август рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ, ташкили чорабиниҳои маърифатӣ ба ин муносибат. масъулият бояд бештар шавад ва назорат пурзур, риоя накардани қоидаҳои боркашонӣ дар кӯчаву хиёбонҳо. шарҳи бештари хабарҳо. бо мақсади таҳкими оила ва анъанаҳои он пайваста дар пойтахт тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. ин навбат дар толори риёсати фарҳанги шаҳри Душанбе ҳамоиши сиёсии фарҳангӣ таҳти унвони нақши оила дар рушди давлат ва ҷомеа ва ҷанбасти даври шаҳрию озмунҳои беҳтарин ҳамсар ва фарзанд боғи падару модар баргузор гардид. дар раванди ҳамоиши сиёсии фарҳангӣ таҳти унвони нақши оила дар рушди давлат ва ҷомеа муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбарраҳим, намояндагони кумитаи кор бо занон ва оила, масъулини риёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, фаъолзанон ва иштирокчиёни озмунҳои беҳтарин ҳамсар ва фарзанд боғи падару модар ширкат намуданд. земли суханронии хеш масъулин қайд намуданд ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи навини давлатдориямон оила чун рукни муҳими давлатдорӣ эътироф гардида, бузургтарин ҳадафе ки имрӯз дар назди ҳукумати мамлакат қарор дорад, бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд дунявӣ ва демократӣ мебошад. ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои ҳуқуқиву иҷтимоӣ марбут ба солимӣ ва пойдории оилаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар самти таҳкими заминаҳои ташаккули оила ва дастгирии оилаҳо, ҳифзи ҳуқуқҳои аъзои оила як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро ба тасвиб расонидааст ки дар кишвар мавриди амал қарор доранд. мақсади қабули қонуну қарорҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои оила ва аъзои он, ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд, тақвияти заминаҳои иқтисодию иҷтимоии таҳкими оила ва баланд бардоштани маърифати оиладорӣ мебошад. ҳамин тариқ ғолибони даври шаҳрии озмуни ҳамсари беҳтарин дар чорабинии мазкур қадрдонӣ гардиданд. қайд карданд ба маврид аст ки дар даври шаҳрии озмуни ҳамсари беҳтарин сокинони шаҳраку маҳаллаҳо фаъолона ширкат намуданд. таъкид рафт ки марди оила бояд ҳамаҷониба рушд ёфта бошад. муносибати хуб нисбат ба аъзои оила ва сатҳи маърифатнокии аҳли оила, ба илмомӯзӣ, касбомӯзӣ, машғул шудани онҳо, меҳанпарастию меҳнатдӯстии фарзандон, таъмини шароити муносиб барои кору таҳсил, ҷалби фарзандон ба варзиш ва корҳои ҷамъиятӣ ва дигар самтҳои рушди оила самгузор бошад ва маҳз чунин оилаҳоро ба назар гирифта ғолибонро муайян намуданд. таи 20 сол аст ки якҷоя зиндагонӣ мекунем. соҳиби 4 фарзанд ҳастем. сабаби асосие ки ба ҳамин озмуно моро овард фарзандамон Қурбонзода Маҳваш буд ки дар озмуни илм, фуруғи маърифат дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал гардид ва мувофиқи низомномаи ҳамин озмун ки аз тарафи бевосита пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил карда ва гузаронда шуда буд, ба таври ройгон бе озмун ба донишгоҳи тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳхат гирифт ки 1 сентябр алакай донишҷӯ аст. мо аз ин хурсандем. сабаби асосии тарбияи хубе ки мо додем ба фарзанд ва имрӯз самара овард. иштирокчиён дар даври шаҳрии озмуни фарзанд боғи падару модар бояд дорои маълумоти миёнаи умумӣ, касбӣ ва олӣ, ҳунарманд, иштирокчии фаъоли озмунҳо, олимпиадаҳо ва чорабиниҳои варзишӣ, китобхон ва соҳибсухан, намунаи ибрати наврасону ҷавонон дар масъалаи ба ҷо овардани эҳтироми падару модар, калонсолон ва дар байни ҷомеа бо рафтору гуфтори ҳамида намунаи ибрати дигарон бошад. ҳамин тариқ ғолибони даври шаҳрии озмуни фарзанд боғи падару модар низ муайян гардида ба даври ҷумҳуриявӣ озмунҳо роҳ ёфтанд. ҳадаф аз баргузории озмунҳо ин баланд бардоштани масъулияти оила дар таҳкими фарҳанги оиладорӣ, ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоӣ, боло бурдани маърифати ҳуқуқии аъзои оила ва рӯзгордории оилаҳо мебошад. сипас баҳри болидахотири иштирокчиён дастагули суруду таронаҳои дилнишинӣ аҳли санъат иборат аз суруду таронаҳои марғубу ҷонафзо пешкашӣ ҳозирин гардонида шуд.
در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا در دایره نقشه چهاربین‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی به مناسبت روز کارمندان ساحه تندرستی کنفرانسیه علمی نظریوی دایر گردید. گزارش در این باره. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به افتخار تجلیل روز کارمندان ساحه تندرستی که هم سال سنه 18 آگوست در سراسر جمهوری با یک شروع آمد خاصه تجلیل کرده می شود، کنفرانس علمی نظریوی تحت عنوان سالمی جامعه مرام ماست در تالار پژوهشگاه طبی بنیادی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا با جلب مسئولین ساحه تندرستی حدود ناحیه تشکیل و برگزار گردید. در کار کنفرانس نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی، مسئولین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و یک قطار مسئولین ساحه تندرستی حدود ناحیه اشتراک نمودند. همساله در جمهوری تاجیکستان 18 آگوست همچون روز کارمندان ساحه طب تجلیل کرده می شود. پارلمان جمهوری سال 1995 عید کسبی طبیبان را به نامه ایدهای دولتی وارد نمود و آن همساله در زودروز حکیم ابوعلی ابن سینا جشن گرفته می شود. معروضچیان در برآمد خویش قید نمودند که ساحه تندرستی یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته در 10 ساله اخیر با مرام رشد کرده است و امروز به پیشروی‌های نظر است نائل گردیده است. کارمندان ساحه تندرستی تاجیکستان برای رشد ساحه و صحتی مردم شب و روز تلاش میکنند و زحمت میکشند. امروز با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی در تالار دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان بخشیده به روز کارمندان ساحه تندرستی با جلب مسئولین ساحه تندرستی حدود ناحیه کنفرانسیه علمی نظریوی تحت عنوان سالمی جامعه مرام ماست تشکیل و برگزار گردیده است که برگزاری چنین چهاربینی‌ها بار دیگر این مسئولین این ساحه را وادار می‌سازد که بهر اجرای وظیفه‌های خدمتی به دولت و ملت یعنی که صادقانه خدمت نمایند. تاکید رفت که دوام سالهای اخیر با توجه پیوسته روبرت عالی مملکت خاصه پیشوای معظم ملت محترم احمدی رحمان و دستگیری‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم احمدی ساحه تندرستی پایتخت بعد از دستاوردهای نظر است نائل گردیده. دوام سال شماره زیادی کارمندان ساحه تندرستی از کورس‌های تکمیل اختصاص گذشته کار را با موثرترین دستگاه‌های طبی آموختند. باید گفت که طبیبان پایتخت شبانه روزی فعالیت نموده برای تامین سالمی جامعه پیوسته سهم می‌گذارند و در نوبت خود از جانب روبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دستگیری می‌یابند. در جریان کنفرانس از جانب روبرت ناحیه به یک قطار کارمندان فعال ساحه طب که در حدود ناحیه کار فعالیت نموده ایستادند سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم شد. در پایتخت با مقصد در حالت خوب نگهداری راه‌ها پیوسته چاره و تدبیرهای سودمند عملی کرده می شود. ضمناً مسئولین ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر دوشنبه هم در دایره فعالیت خود با این مقصد تدبیرهای ضروری را عملی می نمایند. گزارشی همکارانمان از روند فعالیت این نهاد در شهر دوشنبه آماده شده است. از طرف کارمندان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر دوشنبه وابسته به طلبات تامین قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 دکمبر سال 2006 قاعده‌های از راه‌های اتومبیلگر گذشتن واسطه نقلیات با وزن و اندازه‌های مقرر شده زیادند و قرار است شهر دوشنبه درباره تنظیم حرکتی واسطه نقلیات بارکش و فعالیت آنها در حدود مرزی و مأموری شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری ویرانشوی بر محل راه‌های اتومبیلگرد پایتخت و برهم دادن فعالیت غیرقانونی واسطه نقلیات بارکش گرانوزن در نقطه‌های نظارتی فعالیت شبانه روزی برآمده مانده شده است و دوام 7 ماه سال 2025 نسبت به 1495 حالت با ماده 322 کدکس ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی رعایت نگردیدن طلبات انتقال بارهای پشتخواننده 127 عدد برای از معیار زیاد کشاندن بار با دسترسی ماده 311 اینچنین 119 عدد برای افلاس نمودن راه در اساس ماده 291 و 583 حالت برای رسانیدن ضرر بر راه مطابق ماده 290 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان سندهای داخلدار ترتیب داده شده رانندگان واسطه نقلیات جریمه بندی شدند. اینچنین در اساس ماده 311 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان یعنی انتقال دهنده شخصی منصبداری که برای کشاندن باری از معیار زیاد مساعدت نموده است در این دوره 4 حالت آشکار گردیده با مبلغ 38000 سامانی جریمه بندی شده است. با مقصد تامین سپارش‌های پروتکلی جلسه‌های نزد رئیس شهر دوشنبه و قرارهای کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اوید به مسئله نقلیات، کمونیکاسیا و خواجگی راه‌ها، سپارش‌های پروتکلی جلسه‌های نزد سردار ریاست خدمات در رفت نظارت رعایت طلبات صنعت‌های معیاری حقوقی ساحه راه و نقلیات در سمت پیشگیری راه‌های اتومبیلگرد شهر دوشنبه از ویرانشوی برمحل و افلاسشوی از طرف ناظران ریاست
дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқоматию маъмурии баландошона оид ба бобури аз меъёр зиёд ҳаракат накардан, таъмин намудани пардаи ҳимоявӣ ҳангоми кашондани борҳои пошхӯрандаи сохтмонӣ, ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиёт дар дохили сохтмон ва бо чархҳои лоюлуд набаромадани онҳо ба роҳҳо мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда мешавад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти ин соҳа ва ҷонок намудани корҳои назоратӣ аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе пайваста чораҷӯӣ сурат мегирад. با مقصد گرامی داشته خاطره شخصیت‌های تاریخی ملت در ساختار و مقامات مربوطه کشور پیوسته چهاربینی‌های گوناگون تشکیل و برگزار کرده می‌شود. ضمناً در آثارخانه ملی زیر عنوان ابوعلی سینا متفکر بزرگ خلق تاجیک چهاربینی برگزار شد که از جریان آن همکارانمان گزارش می‌دهند. در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025 و به افتخار 1045 سالگی علی این فیلسوف و منجم مشهور خلق تاجیک حکیم ابوعلی ابن سینا نمایش جمهوری تحت عنوان ابوعلی سینا متفکر بزرگ خلق تاجیک تشکیل شد. مقصد و هدف اساسی برگزاری این نمایشگاه پیش از همه احترام و ارجگذاری با این شخصیت تاریخی و همزمان معرفی شایسته ابوعلی ابن سینا به قشرهای گوناگون جامعه مخصوصاً به سیاحان داخلی و خارجی می باشد. جای ذکر است که ابوعلی ابن سینا سال 980 در دهه افشانه شهر بخارا در علیه تاجیک به دنیا آمده است. پدر او عبدالله یکی از عالمان فاضل و زبردست بلخ بوده، مادرش سیستوربانو نام داشت. ابن سینا از خردسالی حافظه قوی و عقل و تمیز بین‌نهایت خوب داشت که در سن 14 سالگی توانسته است از معلمان خود گذر کند و تا 15 سالگی علم‌های طبیعیات، الهیات، فلسفه، حکمت الهی، نجوم، موسیقی نظروی، گیومتری و متماتیک را مستقلانه آموخته در 16 سالگی با آموختن علم طب مشغول شده است. امروز در جهان ابوعلی ابن سینا از پرمحصول‌ترین عالمان و ادیبان اعتراف گشته است. از روی تحقیق دانشمندان مقدار اثرهای سینا به 456 عدد میرسد که آنها در موضوعهای فلسفه، طب، حکمت، منطق، اخلاق، زبان و ادبیات و سند ایجاد شدند. از جمله 23 اثر او با زبان مادری‌اش یعنی تاجیکی آفریده شده است. در نمایش از فوند طلایی آثارخانه ملی بیش از 80 عدد آثار تاریخی و فرهنگی که انعکاسگر حیات و روزگار و فعالیت علمی و ادبی ابوعلی ابن سینا میباشد به مانند اثرهای صنعت تصویری، کنده‌کاری، حاتم‌کاری، رنگدان‌های سفالی، نقره‌گی و برنجی، ابزار طبی، سکه‌های جشنی، سوزنی، مجسمه‌های سفالی، برنجی، کتاب‌های دست‌نویس و چاپ سنگی و دیگر آثار اهمیت آثارخانه‌ای داشته به معرض تماشا گذاشته شده است. اصلا چیزی مهمه که امروز از فوند طلایی آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان اینجا با معرض تماشا گذاشته شده بود. اصلا چیزی مهمی بود که همه مصورایی که امروز با معرض تماشا گذاشتند همه نسخه اصل بودند. یعنی در اینجا نابسته از سالهای گوناگون آفریده شدن اثرهای مذکور امروز نسخه اصل بودند و اصلی بودن نسخه از اون دلالت میکند که امروز فرزند فرزانه تاجیک شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا همچون یک نابغه ناتکرار، همچون یک فرزند فرزانه ناتکرار و همچون یک عالم و متفکر و فیلسوف ناتکرار در فوند طلایی آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان در قلب جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه حفظ می شود و برای نه تنها ملت تاجیک، برای سیاحان خارجی، برای داخلی، برای سطح بین المللی معرفی کردن این نابغه فرزانه تاجیک البته این نشانی بسیار با اعتماد است و افتخار است. نمایش ابوعلی ابن سینا متفکر بزرگ خلق تاجیک تا 1 سپتامبر سال 2025 ادامه می‌یابد. چون анъанаи маъмул ҳамасола дар моҳи август дар соҳаи маориф тадбирҳои гуногуни омӯзишӣ ташкил карда мешавад ки маъмултарини он машварат дар самти омодагӣ ба соли нави хониш мебошад. ин тадбири омӯзишиву ҷамъбастии ин навбат дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе баргузор шуд.
дар муассисаи давлатии гимназия ба номи Асадулло Ғуломови ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бо иштироки масъулини сарёсати маорифи шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, намояндагони иттифоқи касбаи кормандони маорифи шаҳри Душанбе, шуъбаи маориф, собиқадорони соҳаи маориф ва роҳбарони муассисаҳои таълимии томактабӣ ва миёнаи умумӣ новобаста аз шакли ташкилии ҳуқуқии ноҳия конференсияи кормандони соҳаи маорифи ноҳия баргузор шуд. дар оғози чорабинии масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ изҳор доштанд ки аҳли маорифи ноҳия кӯшиш намуданд то соли таҳсили навро ба омодагии ҳамаҷониба ва шароити мусоид пешвоз гиранд. ҳамзамон гуфта шуд ки бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли равон тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда, муассисаҳо ба қабули хонандагон ва кӯдакон омода мебошанд. дар идома вобаста ба дастовардҳои муассисаҳои таълимӣ дар замони муосир ва идоракунии он дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳо пешниҳод гардид. қатъ кардан маворид аст ки бо мақсади такмили маҳорати касбӣ, сатҳи дониши назариявӣ, шинос намудани кормандони соҳаи маорифи ноҳия бо навигариҳои соҳаи омӯзгорию равоншиносӣ дар асоси фармоиши сардори сароясати маорифи шаҳри Душанбе машваратҳои омӯзишӣ ва дастурдиҳӣ баргузор карда шуд. یکی از مسئله هایی که در کار سمینار مشورتی امروزه بررسی می‌گردد این نظام بهاگذاری داخله به دانش خوانندگان میباشد که طبق سپارش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان شروع از 1 سپتامبر در همه مؤسسه‌های تعلیمی به خوانندگان از روی نظام بهاگذاری داخله ارزیابی کرده می‌شود. مسئله دیگری که امروز در سمینار امروزه مورد بررسی قرار داده می شود این در مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی جاری گردیدن مشغولیت های حتمی زبان روسی و زبان انگلیسی می باشد. дар рафти баргузории чорабинии омӯзгорон бо асосҳои гузариш ба низоми дахола, рақамикунонии раванди таълим, ҳифзи саломатӣ ва инкишофи ҷисмонии кӯдакон, тартиби дурусти ҳуҷҷатгузорӣ, истифодаи усулҳои нави таълимӣ дар рафти дарсҳо ва кор бо хонандагони болоёқат шинос гашта, вобаста ба беҳтар намудани кори таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ дастуру супоришҳои мушаххас гирифтанд. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми баромаи тулутии вақт. дар фарҷом баротон саломатию сарбаландӣ орзу мандем. хайр, пирӯзманд бимонед.